Ayi nangivele mina guys ngiyavuka 6 lapha ngivusa umshana nePitbull. Yes, siyasibazela uzongithethisa abadwalala kangaka ubona ukuthi sekuDecember na. Ano December rehe buka iPitbull ukuthi lijabule kangakanani. Yes, siyasmara uDecember uyagijima ngophela sekusele few days ukuthi abantu bangezi 15 bahona. Mangithi hla yes sikhandela kamshana lijabulisiyo ngathi yazi nemshana sigeza amazinyo fast ishaya round up esaluni sibona ukuthi angeke bakwenza ube beautiful. Konje umfana sithi beautiful sithi handsome. Yes, siyabazi ka bo teacher beEnglish kuma comments bangaze bangenele. Fast bese sesiqedile ugeza amazinyo lapha ngathi yazi nemshana sambe fast lapha cause masaluni hlezi ugcwele niyazi mos ngoDecember manje ngoDecember ngisho nale saluni hlezi nganabantu abanikazi abasebenza khona abahlezi badlala amakhadi uthi ufike uthole sekugcwele mfingo 7 ekseni only ekasi la uzohlangana khona neboard elibhala ukuthi no littering but next to that board a lot of littering is happening and littering yakhona ngikwazi ukuthi yenzeka isikhathi bani because akwenzeki uthola umuntu alahle mina la umshana ngimbona ngihambela stara kakhulu ngathi yazi nathi ngize ne-idea ukuthi siracise ngiyazi sizofika masinya kanjalo ayingigijime kakhulu ngaze ngamshiya lapha ngambona sikakhipha ilimi ngathi iPitbull nami phela kudala ngagcina ukure ibhayisikili ngizizwe sengidiniwe lapha ngathi yes sasifuna ishop ekhona lana eduze sinomshana singene khona sithenga mara guys ngathi senikhohliwe nje ukuthi when you use the link and promo code on my bio you get free 50 rand voucher nama spins ayi-25 because ngibathe bathe ngiyabheka kulamalanga ayidololo next ukubona abantu bahlika le link yami lapho or yini ngiyenzeni ngikwatela ningabi njalo man how klikani ilink lapho niregister nithole le 50 rand yamahala ha uzothi masosuqedile ukuregister lapha nambo man next week cabanga unithi vava ngama-voucher futhi wamahala fast bese sengifikile lapha esaluni lakhe enough ngithole ngakagqwalanga kakhulu at least bese inumber 3 sinomshana sesimarele out yami leli hlala inkera la nihlezi ngekho njengalabantu laba basikalisa amaveji le Shoprite buka la nivumbuka khona mara igcine sekafikile lapho patrawu ngathi patrawu cala ngomshana lapho fast mshana uyangisolisa namuhla ngathi ufuna ukhala yong yerephele ngacala ukumletha kule saluni le ujwayele ukera lapha banomama wakhe labakera khona mara ngivele ngamhlebela indlebe ezwako fast ngathi endoda ungadefi lana phela wena udumile ufuna bahleke kuma comments bathi uyadefa futhi bebakhona nyana nabantwana abancane ngathi yabona laba balana bazohleka mfana ungakhala dama yuma ungawara ngeke ngikhale nanoma kubhlungu ngizozigcinisa ngathi good boy mara guys ayikho idayini ngayirecommenda yona engadaya ngayo umshana yabantwana lapha ayikhona phela izinto zakhe zihlezi zimbashile yona fast bese sikaqedile ukera lapha mara ngathi ukwatile yongibheka ushana ngeheadline wrong sabana ukuthi bayi-adjust because izinto zakhe zizodlela ngasala ngathi yazini asingamoshi isikhathi asikhambise msinya before lezulu libuya sijike lapha emall fast lo December wezulu straight phela kwenzeka ukuthi ilanga lishona izulu lingakanani ngalibona naleli fleli ngana anytime bazala uChristmas around ekhona senobhadalile amali ibhayini izithengile izimpahla zaka Christmas bangabe kuyabheda ngabe mashumi ninga stress kakhulu ikhona iboost loan it's simple to apply and you get approved within 24 hours just go to www.boostloans.co.za fast bese sesisemall lapha yabantu abasithandako sebasivimba banomshana bathi sicela shoot isithombe ayabona nathi sesiphozile ke lapha sikhipha ikhono ke sinomshana phela sizima kakhulu ngamaphoze yazi ngihlezi ngihlangana nabantu bathi malume siveze ku vlog thola ukuthi ngalela ngiyenzi nokuyenza i-vlog guys sometimes vele ngiyazitshela ukuthi hayi namuhla nami ngi-offer ngisebenzi ngokuyenza ama-vlog so mase senivela lapha sengingamane ngishude mara thola ivideo yakhona ngiyoyisebenzisa nokuyisebenzisa ngihila ngabe seniyangithethisa nithi wena washuda zanku siveze so i-agreement nesithembiso engisiyenza kini namuhla ukuthi if uyavela uhlangana nami and bufuna ngikufake ku-vlog mara mina ngithole ngingayenza ama-vlog I'm gonna do a video bese ngizoyifaka ku-stories it's fine or maybe I can do a end reel whereby I'm combining all the videos and pictures that I took with you guys mara ngiyazi still khona lapho nisayongithethisa phela kusenokuyenza ukuthi ngenxa isithombe somunye umuntu ngemistake lapha but why mina wangishuta mara ungifakanga yawo nama-favoritism yo lana bese sengiconfuse ukuthi le vanish ngithathele nenkulu or ngithathele nencane guys ezulu leli izongimoshela iminyango yongivele ngathi yazi nathi ngiqimeze kayi-1 ngithathe evelela amashumi wamaleke sasa kamshana bhatale ngayo ivanish 1 phela guys ikhathi la kamshana lisasa lihlala kima ngisho kaye creation uhlalela isikhokho umamakhe makasemsebenzini usala nami